mak teh. Cok ada tahu yang bisa sakitnya tanyaan. Jak kerureng ngatanya ri ya teh. Ya antara jual sak masa antar ke pondukan dah. Cok depan suyo, sih tak kena sabore. Para anakku. Jering jero natang ri kayak sepen. Demet ah. Yo beli dibi bae lah. Alhamdulillah ya berdering aja lesat. Iya teh, tangan anak roh kunda aku ngakan teh dung tok. Tak gelem ala aku. Iya teh, kan besen tadi teh. Semaja 2 hari tak apa-apa ya. Kita ring lepadan boy mon tade. Jarang besi aja gue bengakan bi kok. Kan bolan tangan anak roh tak laku. Ya weh lah. Apa? Tak pamit tak apa nama. Ya wes lah. Aneh sekali. Jom mak laku main HP menolak banjang. Pola tak pusan. Mak jangan banjang lek jong. Bengal ban kapan? Enjo pak. Di anak tak dapur sekali. Ada aku rahap. Tebang teh dengan mana? Ini Roma apa sih gigir melulu? Aku tak nyaman, salin ya. Wah, ini nyaman nih. Celep. Nyaman tuh tiba enjak. Pantak teman gigir. Saking tanggepa ingat pan beun ro nyaman. Bipa kok gigir melolo. Marah mak gigirin melulu. Tentang pak tak mana gigiri ya. Pulang ngekan tedung melolo. Kok makai kakan dedung main HP tak gigir nang pak. Kan apa benda nak? Sering kok denak remah ke di HP jang. Kok lan di HP deh. Ha. Iya pulang di HP 2 remah tu dah ya. Kebaya apa yang min ke di HP ngaki. Lamangkan ji bi kok pagedi sering kok bipa gigir melolo pulang main HP melolo. Dina le jang nang HP bi kok bek dina. Wala beda orang aku di HP ke boleh kabar kok. Kapan ada remeh ya ing HP benda dina. Masa siya nak agina ke masjid tak? Dina le pajan ngake. Nawe bak dina li ya. Ajam dak makan sekali. Nih, Sar. Di anak tak kelem makan.
Ya. Saya. Ya. Cek dem makan nak. Bực, thì ra con gắt khôn ngà can tê đúng vậy chồng. Lỗi chồng. Ya Pak, mata tidak bener orang. Tedung salah, main HP salah. Ntar ke kelebon kok minta solasi. Mak solasi. Oh, solusi. Bun. Bun. Kakek chồng. Iya, Bun. Kelak lah chồng. Saya udah Pak. Kopi ni nom. Anan berdriven. Iya, Bun. Benda perlu apa dan apa? Minta solasi. Solasi. Iya. Mon solasi tak ada lah jong. Oh, solusi. Solusi apa? Jadi bini benda. Yan ka Bun, jangan kau kira-kira. Iya. Cak tai pergi minta gelai ke rumah. Solusi apa jong? Ya kemar kena Pak Rawun. Ada benda lagi kirim lo. Aku kirim mereka apa? Keliru apa? Ben? Ya tedung salah. Main HP salah. Ada bener Bun. Saya salah apa monde? Ya Pak Bun. Apa lek keliru apa? Tapi kirim lo. Cak ben lah cepuk berjana lako jong. Deti kalau lako tedung di main Jenje ya ben ya anak ko tanya rik lakuan na bantu pa anda kebayaran tang luar. Ya lah kau apa Bun, jarang SD tak lulus. Ya teka koronyo so rep dia kan penting aku jong. Apa colan ta ya dan ko noreng ro pa cole dia. Penting aku. Deki to boy boleh. Cak minta beje dan mo ko kunya de lako. Kini nanti apa ben jong? Yan tak sanggup. Deti minta sango kang ko ben. Mi bola bentar Pak Lam. Ala ko jong. Cak ko minta. Kaya kala. Haben kala ro cak begeti. Pas jalan. Itu nemu mulai ada Bun. Pangin om gada. Ya. Ya weh lah. Kamu tak HP dah. Iya. Udah ikonin mah yang bioreng ya. Lang dah. Buk. Ya remah. Tak lebih kelebon. Kira orang ujak dena ada. Ya nya mau dikalah ben bi kaki. Tutor apa ya? Tangap Pak ngelengapan bukan. Dan tek ada biasa tanpa dan nak draki balok Pak. Tak santai, nak dipi ada. Nyok muslim. Dah, dia tanpa datang. Ada tanpa datang. Kan tanpa bela. Pukul beda.
Hari ro jajan. Aman tanpa. Mata aki girepan benjang. Ciri ngepan ben bui. Mana boropan kaki? Lika irapa.